Salibonani izihlobo ezithandekayo, sisamukelana njalo kusifundo sethu sokugcina kulona leli kota lapho sigqiba ikota ebimnandi kakhulu ithathekisa. Mina engikhulumayo nguAmos Maforo, ngizanxusa izihlobo zami ukuthi balibingelele balamukele kusifundo sona lesi. Ngiyabingelela igama lenkosi izihlobo ezithandekayo. Kuhle kakhulu ukuthi sifike kusifundo sokugcina lapho uNkulunkulu egqugquzela ukuthi simlandele ngendlela ecacileyo okhulumayo ngumfundisi Mila Dube. Salibonani izihlobo ezithandekayo, silibingelela kulona leli viki sikhangele isifundo esimnandi silokho sizama ukwakha ubudlelwano lomlimi. Okhulumayo ngubongani Nkosi Dube. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu, okhulumayo nguNozinhle Mpofu. Siza kuba lomthandazo singakangeni kusifundo sethu. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini, siyabonga ngobuthungameli bakho sukela siqalisa ikota wena le sesiyigqiba ngosuku lwanamhlanje. Udumo lobukhosi kaluze kuwe ngoba lukufanele. Khathesi nxa siza kungena kusifundo sokugcina, sicela ngathi ubudlelwano bethu lawe bungaba ngcono kakhulu. Sikhulekela ubukhona bukaMoya eNgcwele ukuba nasincedise, sichasise amaqiniso afihlakeleyo aselizwini lakho, asiphathisayo ukubana silungele ukuzwa kwakho sokusondele kangaka. Siphathiseke sonke, usenzele kahle ngosuku lwanamhlanje, ngelihle igama lenkosi yethu Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga zihlobo zami. Sigqiba yona likota kalokho sesichilo. Silesihloko esithathekisayo njalo. Uyazi sisekucineni sesikhuluma indaba yokugcina. Indaba yephakade. Isihloko sethu sithi ephakade. Ekucineni kwakho konke sesihambile kulolu hambo, sithenjisiwe okuthiwa yiphakade. Nxa sikhuluma ngephakade, kanti into okuthiwa yiphakade into enjani? Kuyini okufika engqondweni yakho nxa kukhulunywa ngephakade nje? Mina kuhle kufika ingoma esihlabelayo bengena phakade uJerusalema elitsha. Ngenye indlela ikusungula impilo engalasiphetho. Lapho kuyabe kuhlala khona layo umsindisi lo onguye wasungulela inkambo yesiKristu. Alright. So nxa kuthiwa iphakade, ngakade sikuloyisa kusukela sibhabhathiza ukuthi sifuna ukuyahlala singaguli, singagulelwa, singafi. So iphakade akusela zinhlupho, siyimpilo elentokozo noJesu onguye wasungula uhambo lwesikristu. Iphakade le. Alright. Yazi ngicabanga indaba yama-astronauts. Xa bekhuluma bedescribe i-Orion bathi umkhawulo ngela kuphela. Ngiyatshona into wakhona ukuthi sibone kuphela ngaphansi kubone. Ngibe sensithi nxa sikhangela impilo yethu sasemhlabeni la, sibe sesikhangele sikuthenjisiweyo. Ngibona engathi asesiyaphila i-description ka-Mount ka-Orion. Ukuthi siyaphila inaphakade akusela kuphela. Oh yes. Iphakade kayiphele. Ya lapha kuyaphela. Yaphela kodwa kuphakade into engapheliyo. Uthi usuhlele iminyaka eyisigidi ungakaqalisi. Mina ngizwisisa ukuthi nxa sikhangela ngalokho besigijima ngakho isikhathi sonke lesikukota le, sifika esiqongweni sobudlelwano bethu loNkulunkulu sesiphiwa lokho esikuthenjisiweyo. Ngabe ngingakhuluma ngolimi lwanamhlanje i-relationship esifike ezingeni lokuthi abantu sebechata, sebehlala ndawonye. So lapha sikhangela ukuthi konke esikuthenjisiweyo sesikubona kufezeka, ikuqala kwempilo esingayaziyo engelasiphetho, elezinto njengokuthi zazinjani kwasekuqaleni. Beautiful. Sithola lapha kule restoration, lokho kwakumhlaba udala okwakuyikho khona uyabuyela ube yikhona lokho uNkulunkulu ayivele kuloyisile ekuqaleni. Phakade izihlobo zami ezithandekayo, izihlobo zami ziyasitshela impilo lapho kubuyiselwa khona lokho kanye uJehova ayekujongile. Ungabala uMateyu ngu-24 ivesi ngu-21 usiya ku-22, lamaHebheru ngu-13 ivesi ngu-5, othembisileyo uthembekile njalo.
usitshela lapha ezwini lenkosi ukubana ukuhlupheka siza kuthwala nzima kuona lo umhlaba. Utsho njalo kuJohane 16 ivesi 33 kunenge okuzakwenzakala kodwa ekugcineni kwakho konke siza kuthokoza sesikhona ephakadeni lapho esingaguli khona, lapho esingasweli khona lutho. Uthembisileyo uthembekile othembisileyo. Sizakhangela lapha indinyana yethu yokwaziwa ngekhanda. uJohane ngu1, uJohane waqala ngu3 sorry, ivesi ngo2. Bangane abathandekayo, khathesi singabantwana bakaNkulunkulu. Njalo lokhu esiza kuba yikho akukaziwa. Kodwa siyakwazi ukuthi lapho ebonakala siza kuba njengaye ngoba sizambona njengoba enjalo. Nansi indaba. Kanti yena vele unjani? Andikuthiwa akukaziwa lokho esiyaba yikho khona. Kodwa sikwazi ukuthi na mayiqhamuka sizofana la. So yena unjani? Kuyini kumbe sikuzwayo kuvesi yethu leyo nxa siqhubekela phambili ngesifundo sethu? Izikhathi eziningi umuntu othiwa ngumKristu uyeyiswa ngumhlaba. Bayazibuza abantu ukuthi elimlandelayo liyamazi yini? Ngoba bakhangela ngembali esemhlabeni ukuthi abantu balandela umuntu ngameli thile kumbe ngowezepolitiki kumbe ngowebandla abamkhangeleyo odumileyo oyenza izimanga. uJesu lofana naye la wenza izimanga zokuvusa abafileyo, wayiphila impilo emhlabeni wahamba. Kodwa wathembisa ukuthi uyabuya. Uthi yena nxa ebhala kuJohane omunye wabafundi uthi hayi bangani, yebo lingahlukuluzwa kodwa ke akukaveli ukuthi saba yini nxa sikhangelwe ngumhlaba. Kodwa sikwaziyo nxa yena esevela uJesu esiza sakuba njengaye. Ungani sitsho njalo? Wazala uJesu ngoba ngumuntu omncane, wangani nje lusane. Kodwa uthe senza umsebenzi kaBaba, abafundi bonke ababizayo baba njengaye ngokusebenza. Labo benelisa ukuvusa ukuthi abafileyo uPetro. So akutsho ukuthi inkazimulo leJesu nxa esiza sakuyinikezwa lathi. Ngoba esizwe kwesibili uzothatha abasele besenza lokho athi kwenziwe abesehamba lathi ekhaya. Sakuba njengaye ngokuthathwa siyephila laye, singasafi sesiphila naphakade. Silomzimba wakhe wona lo enkazimulo kutshoyo. Siyabonga mfundisi. Siyabe sesifana laye uJesu sihlobo esithandekayo. Kuleli viki esiyakukhangela kakhulu yingunaphakade le. Sizakhangela sijulisa imicabango ukuthi kanti izulu vele lona lizabe linjani. Kuyabe kunjani ubunandi obukhona ezulwini. Uyazi masifelwayo sigulelwa manje nxa silethemba leli libusekileyo elengunaphakade elezulu kuyasincedisa ukuthi sibone ukuthi singabantu abanjani. Ke sikhangele lapha bongani ukuthi khathesi siphila la silalo mcabango engqondweni angithi phela siphila khathesi siphila singabantu abanjani, siphila sinjani silawo nalo umcabango. Siconjelwa umpikitsha lapho ngakhangela kuMateyu 24 uvesi ngo6 usiya ku11 ukhuluma ngezimpi mandlo, ukhuluma ngemvukela, ukhuluma ngendlala kunye sisuke kikho imkhuhlane engelaphekiyo, ukuzamazama kwemhlaba. Umhlaba esiphile esiwutshengisiwe lwana. So kumhlaba onjalo kumele siphile sinjani lapho bongani? Nxa sikhangele uMateyu 24 6 to 11 uyasitshela ukuthi umhlaba uzaba njani. Ebese sithi kuvesi 6 ebese sithi lina elisemhlabeni qaphela ningadikiswa umuntu. So nxa kubhalwa lapha kubhalelwa ukuthi lina the elect ningadikiswa umuntu. Nxa sebhala bese sithi uJesu kuJohn 16 verse 33 bese sithi manisibini ngoba ngiyunqobi. So konke lizahlangana lapha empilweni. Remember that kulomuntu okutshele ukuthi manisibindi ngoba unqobi umhlaba. This is a plate mate. Alright. Yeah. Yes, umdlalo usudlule sesinqotshe wanqoba vele. Asikhetheni uhlangothi olunqobayo. Mina bengicabanga ukuthi nxa siphila namhlanje ngiyangizwa ababhalayo bethi bona kumele siphile kwangazathi lusuku lwethu lokugcina. So nxa silomcabango nalo kuthi ukuthi indlela ezulwini okuyiyo yona kumele sihle siqalise khathesi ukuphila njalo. Yes. Phakathi komumo nalo
ongaqedakaliyo kusenza ukubana sisondele kangaka kuNkulunkulu sibe lobudlelwano obuqinileyo kumbe obusondelelene kangaka loNkulunkulu ngemeko yezinto langalokho esikwaziyo kakhulu. So Mandlo akulethayo lapha mfundisi. Thina futhi kusasa siyazi. Umele uphile inamuhla. Phela umuntu onufanele ukwazi. So kalokho ungakwazi umele uphile njani? Insilele eza kithi lapha uPetro nxa ebhala oqala ngo4 verse 7. Right. Uthi ukuphetha kwento zonke sokuseduze. Ngobani ngabantu abazimiseleyo abananzelelayo bekhuleka. Right. Indaba uthena ngesilungu be serious and watchful. Yeah. Zimisele, ukhuthale futhi uthandaze. Okwenza bhale njalo ukuthi uyatsho ukuthi asikwazi isikhathi sokufa. Right. Lapho ngifela khona ngiyavukela khona. Ngingafa ngimkholwa, ngiyavuke ukukholweni ngilandela. Ngafa ngimphikisile mvuka lahlo. So yikho kutsho ukuthi namhlanje impilo yethu ayibe impilo efakaza uJesu ukuthi nxa ngilala ngilale ngilowufakazi. Kunjani? Ngenxa yokubana uKristu ukuthi uyakuzana nasikwazi. Kodwa ithemba lethu liyabambeka nanti. Ngoba nxa izimpi ezakhulunywayo sezikhona sesizibonile. Lemkhuhlane ebekhona okade sohluphile wona ngathi lanxa wani umanejekile weCovid. But iyakhulunywa kudala kuthi ukuthi yinkombalanga yokuza kwakhe. Nxa kuvela ukuthi akukhuluma kugcwalisekile kumele impilo yami ibe ngiyokuthi nxa ngingalala ngivuka lokho ngumKristu ngoba ngivusa isimilo sami ukuthi walala kuhle. Nxa ngingagula ngigule ngiloKristu ukuze ngimfakaze nginjalo. So indaba yokuphila ukuthi ithi yona kasiphila impilo engathatha umuntu ekhaya nxa uJesu engafika kathesi. Hathi ukuthi aqala athi lungisa phela semfuna ukuhamba. Mina ngibona umuntu ohambe isikhathi eside emazweni angatshela ukuthi kusazovuka usiyakini kalali. Ucabanga ukuthi ekhaya kunjani? Ngizafika ngenzeni? Ngiyabaphathelani? Ulungisa yonke into. Ikhaya lakithi liseduze bathandekayo. Kumele balalele babukele sifunde ukulungisa. Silungisa ngokukhuleka, ngokuzimisela, ngokwezidado kaJesu Kristu. Kakhulu. Ukungezelela lapho umfundisi akhuluma ngakho. Kuyadingakala futhi balalela babukela ukuthi siphile ngokuhlakanipha. Nxa uhlakaniphile uzananzelela izinto eziqhakathekileyo lezingaqhakathekanga ubusuzifaka ezingeni lazo empilweni. Kwezinye izikhathi maforo siyake sihluphane emhlabeni wona la silwisana ngezinto esizazithiya khona la. Sithatha izinto ezingaqhakathekanga sizinike amandla ethu wonke. Ukanti nxa singabakwazi ukuthi isikhathi siseduze siphile sinika uNkulunkulu indawo yakhe ezimpilweni zethu. Ngiyananzelele njengakhathesi ukuthi ku-right sibili ukukhathalela ukuthi singaretire sizathini. Kodwa singagijima ngakho sichiye lokho esikuphilelayo kuba le problem. Right. So ekuphileni kwethu kumele siphile impilo ebalanced. Isikhathi zonke sibe kwazi ukuthi isikhathi sibi kuyini okwenzakalayo. Njengabantu abaphilayo kulesi sizukulwane asikhalipheni siphile sihlakaniphile. Sike sikhangele ihubo lika 8 bongani. Yes. Yeah, nxa sikhayela ihubo lika 8 lapha. Obhalayo uthina singabantu kulo malusi. Right. Umalusi uIsrael. All right. Nxa ukhangele ngithande lapha kade bhala khona esiye ngabhala bese sikhumbuze bese sithi sivuselele onkosi. All right. Yenza ubuso bakho bucazimule. Sinjalo sinjani? Njalo sisindise. So singabantwana bakamlimo siphila siphakathi khona apha emhlabeni. Kulento eziningi ezenzakalayo. Umthandazo othi ubana mlimo uvuselela ukukholwa kwethu. Kakhulu. Limu yenza ubuso bakho bushayine bucazimule phambi kobuso ebusweni bethu. Sikwanisa ukuthi siphile nomlimo. Yazi kuhle njani ukuthi nxa ukhangela ukuthi umlimo wayephila njani eBhayibhelini. La ubusufisa ukuthi mlimo nxa ngingaphila njengawe so. Ngibe ngcwele njengawe. Mbone ngani thiwa ungangikhulise ube ndobudlelwano lawe. Nxa sobungikhulisile uzangishiya kwelinye izinga ukubana umsindise ngaza nxa esiza uzaze zonithatha ngekhaya.
Siyabonga kakhulu. Kusifinqela sona lesi sahluko. Sicela usibalele uverse 1 to 3 sifithizela amazwi alethwe lo 14 to 17 sithole esingabe siyakuthola. Umvuhle ufike ku 19 nje. Sizwe omalusi kaIsrayeli, wena okhokhela uJosefa njengomhlambi wezimvu, wena ohlezi esihlalweni sobukhosi uphahlwe ngamakherubhi benyezela phambi kuka-Efrayim loBenjamini loManase, vusa amandla akho, woza usisindise. Sivuselele, o Nkulunkulu, yenza ubuso bakho bukhanye phambi kwethu ukuze sisindiswe. Bese siya ku 14. Buya kithi, o Nkulunkulu somandla, khangela phansi usezulwini ubone, nakekela ivini leli, impande ehlanyelwe yisandla sakho sokunene, indodana ozondlele yona wena, ivini lakho seliqunyiwe, selitshiswe ngomlilo, ngokukhuza kwakho abantu bayabhubha. Yeyamisa isandla sakho emuntwini ongasokunene kwakho, indodana yomuntu ozondlele yona, yikho asiyikukufulathela, sivuselele ukuze sibize ibizo lakho. Sivuselele, o Thixo Nkulunkulu somandla, khanyisa ubuso bakho kithi ukuze sisindiswe. Nansi indaba lapha. Impilo yakho mbukelo mlaleli ngabe ihambelana njani le hubo lelo kwakukhulunywa nguDavida lakho futhi ukwakuthinta lapho bongani indaba yobuso bukaNkulunkulu bukhanya kithi kutshoni empilweni zethu. uDavida uletha umfanekiso umlingiswa ukubana nxa umuntu angabona uThixo kasalefana. Alright. Sike sakuthinta zona ezidlule ukuthi uMosi wayena uyabona uThixo entabeni wehle ekhazimula. Right. Bonke ababona uThixo, uPaul laye wabona uThixo ngakusalanga kufana. So umlobo uthena Nkosi, njengobana siloyisa ukuze yakukubona, sisesela saphila sivuselele ngoba ungasona la siyabhubha. Right. Ugcwalisa amazwi amanye akhulunywe phezulu ngalo uJakobe ngo4 verse 13 to 14. Kulamazwi la athena umuntu vele unjenge umoya. Right. Impilo yakhe imfitshane. So njengoba impilo imfitshane asiyiphileni impilo elemvuselelo. Right. Ukwenzela ukuthi singakhanya ngenkazimulo kaNkulunkulu lanxa silala kulele kubhala ukuthi kulele inkazimulo kaThixo lapha. Amen. Abaza kuvuswa ngabafebele mvuselelo kaNkulunkulu. Yikho umlobo esithi sivuselele Nkosi ngoba ungasola abantu bayabhubha kodwa nxa ukhona siyaphila ekulaleni kwethu sibhalwe kuleli iqhawe likaThixo. Kakhulu asihlaleni sezinyaweni zeNkosi. Okunye enguzwisisayo ukuthi uNkulunkulu siyadinga ukuthi asembose ngenkazimulo yakhe singaphansi kwaleli langa, ukuthi konke okudinga isihawu lomusa asenzele. Kwezinye izikhathi siphila maforo kulula ukuthi sikhohlwe lokhu uNkulunkulu asenzela khona la lokho aqhubeka esenzela khona. Ngaleso sizathu siyadinga ukuthi sibe sihlala sivakatshelwa ngumusa izikhathi zonke ukuze siphile ngokuhlakanipha kwangazathi uNkulunkulu uyabuya namhlanje. Ungananzelela ngesikhathi esiphila kiso, kulula kakhulu ukukhohlwa uNkulunkulu. Kulula futhi ukuthi uhlale unethezeke phakathi komumo ongavumiyo. Umusa kaNkulunkulu yiwo lwana ozakwenza ukuthi lapho suhlaliseka ufikelwe imikhuhlane ezakusondeza kuNkulunkulu, ufikelwe ngezinye izinto ezakukhumbuza ukuthi sisesengapha. So nsuku zonke asikukhulekeleni khona lokho ukuhlala sebusweni bukaNkulunkulu ngoba maduzane sizakuya kumbona buso ngobuso. Ake nisike sikukhangele lokho. Ungakhangela sisukela kuGenesis 2 verse 7. uNkulunkulu edala umuntu vele wayefuna ukuhlala ekhulumisana laye. Owabalekayo ngumuntu. Uthe sewonile nguyolandelayo. Adamu ngathi. Angithi phela usecatshila lethi izaba zakhe. Ungaya kuJohane 3:16 nguye futhi odinga umuntu. uRoma uthi sisayizoni wabuya wasifela. uJohane 3 uthi walithanda izwe kanga wasenikela.
nguye ofuna ukwenza ubudlelwano lokube lokubuyisana kukho konke kumpikiswano yonke lenkulu uNkulunkulu uloyisa ukubana mina laye sibe lobudlelwano sibonana asiyikusala sifanana buso ngobuso. Ungasikhangelela uFilipi 3 ivesi 20 lo 21 sike sikhangele ukuthi nxa siyabe siyambonayo uJesu simbona enjani. Kuyina Filipi 3 ivesi ngeka 20 lo 21. Yes. Kodwa elethu ikhaya lisezulwini. Njalo simlindele ngokuchiseka umsindisi evela khonale. Inkosi uJesu Kristu yena okuza kuthi ngamandla amenza abeke izinto zonke ngaphansi kwakhe. Uzaguqula imizimba yethu elesimo esiphansi ibe njengomzimba wakhe olenkazimulo. Nanku sesimbona ubuso ngobuso. Uthini kanti lapho Paul? Singayichasa zithini vesi le akutsho yasitshela khona ngendaba lemizimba yethu lefayo ebolayo njalo. Yikuloba komuntu olethemba sihlobo esithandekayo babukeli labalaleli ukuthi izikhathi eziningi sizibona siqaqelwe zinhlupho, siqaqelwe izimpi zomhlaba. Kudume nje emini lebusuku sola ukuthi kathi ngiyaphambili mba ngemuva, kodwa ke ithembe lapha ukuthi ikithi kalikho la. Lisekhaya ezulwini. Nxa ikithi lisezulwini ingqondo lethu kayibe sezulwini. Ngenye indlela uPaul akutsho uthena ngiphakathi kokugulelwa ngithi inkosi ngiyabonga la nxa kunje emzimbeni kodwa ikithi kuyabe ngasela mkhuhlane. Ingqondo yalena iyangelapha ukwazi ukuthi lokho ngokwesikhatshana. Mina intokozo yami ngiyilindele iyeza. Uyabona ukuthi ungafika uchaya umntwana uyise engekho ekwazi uyise yabuya isiqhwaga uyakukhangela nje akakwazi ngoba ngiyakwazi uyezo zaphindisela. So asikholweni ukuthi uJesu owanqoba isiphambano wavuka wayekhaya wathi ngiyeza uza lekithi uzosinika loluthi asithathe siye kulo. Asikukholeni ukuthi phakathi kwezinhlupho zonke asihlaleni sikwazi ikithi lisezulwini njalo silenkazimulo yomzimba omutsha siyawunikwa. Kodwa nxa sesiwe mbeso lo mzimba okaJobe athena ngiyakwazi ngizambona sekulo mzimba omutsha. Lo obolayo usudlulile. Siza kuqolosha kaZakaria njengamathole sesithokoza sesingene ekhaya. Imnandi lendaba le bayithi. Uyakhumbula bongane esehamba kumsebenzi nguwani. Kuza ingilosi uyenyuka uJesu esiyali. Kuthe kweza ifula mthatha kwakuliqula lengilosi. Kwasisithi ingilosi lezi ezimbili sithi namadoda aseGalile imeleni lijolozelele uJesu ofanayo elimbona ehamba uza kuza ngendlela enjani bakithi efanayo ngolunye usuku sihlobo esithandekayo lungasikhatshana siza kulibona iyezi leli limhlophe esizosithatha siye ekhaya ezulwini. Imnandi indaba leyo mandlo. Imnandi kakhulu maforo nxa ubudlelwano bakho laye burayithi. Ngoba nxa sokuyi face to face sake sibona abanye lapha bebalekela izigweredi zabo ukuthi nxa ungaphila impilo engahlambulukanga lokho kawusoze ukunambithe ukumbona ubuso ngobuso uthokozile kakhulu. Sikhangelele uThesalonika wokuqala ngo4 ivesi ngo16 thathu 16 to 17 singimana ngise ngikhuluma after siyibale verse 17 qalela ku16 verse 16 yes. Ngoba inkosi uqobo iza kwehla ivela ezulwini ngelizwi elikhulu ngelizwi lengilosi enkulu la ngokumemeza kwecilongo likaNkulunkulu kuthi abafileyo kuKristu bavuke kuqala. Emva kwalokho thina esisaphila njalo sisele siza kuhwithwa kanye nabo emayezini ukuba sihlangabeze inkosi emoyeni. Ngakho sizahlala lenkosi kuze kube nini nanini. Nansi indaba akuyithathe uPaul uthi duduzanani ngalawo mazwi. Nxa ukhangele uJesu sebuye uJesu icebo lakhe akusikho kubana abantu behlale ngale la ehlale ngale singabonana. Ufuna ukuthi sihlale seduze behlale ekhuluma la njengalokho ayekwenza kuMoses. Moses wayehlale kade entabeni ekhuluma loba nomlimi. So nxa esebhala lapho umpostoli Paul ubhala ekutshela abantu ngokuzwa kwathi
ukuhlala silokhu esikhuleka sithi baba wethu sezulwini singamboni kuyaphela. Alright. Nxa esebuya lapho esiza kubona kuthiwa kuzakhala impalampala. Right. Nxa siyehlile inkosi yamakhosi kuthiwa abafele enkosini Right. baza kuvusa kuqala. Kunjalo. Lalabane abafe bengazake bebona umuntu mzwana bevuka bazabona inkosi yabo. Alright. Nxa sebevukile iBhayibheli bese lisithi lathi esisaphila sisalapha emhlabeni sizahlana imayezi. So silobe sithande siphiwe ithemba lokuyabona umsindisi. Right. Blessed hope. Into esiphiwayo lapha nguTitus 2:13 othi simelele ithemba lethu elibusisiwe. Isihloko sithandekayo ithemba lethu elibusisiwe likhona. Esesikumele sikwenze thina ukubana siphile impilo zethu njengelizi lakhe, siziphile ngendlela efanele, sibe sesilungiselela ukuza kwakhe. Wenzela mhla ebuye singaye kulahleni kodwa siyohlala naye naphakathi sibonane ubuso nobuso lomsindisi wethu. Yes. Akusekhatshana. Duzani yakusiqhaqha isibhakabhaka. Yebo mama. Nginanzelela ukuthi usuku lolu ngendlela iBhayibheli elikuveza ngalo uPaul wayeloyisa ukuthi kwenzakale ngensuku zakhe ukuthi lapho ephila wayephila ekhangela ukuthi thina esisaphila. Yes. So lathi ngiyacabanga ukuthi uNkosi kayisisize sibe lengqondo yona leyo ukuthi ukuza kukaJesu kube yinto Sizukulaniso leso. ukuthi vele si ready ukuthi woza Nkosi Jesu ukuze siyebonana laye ubuso, yazi ubuso ngobuso iprivilege. Abanye eBhayibhelini babebonisa imhlane bengamboni. Kodwa lapha sithenjiswa ukuthi hayi ubuso ngobuso. Sisambona ngiyakuzwa mandlo. We are looking forward to that. Sikukhangelele siyakulangazelela kangaka ukuthi uNkulunkulu simbone ubuso ngobuso. Ngiyacabanga ukuthi ngiyakwazi ukuhlabela la mbengezathi Nkosi malukhangise lolo suku. Uzwa ukukhuluma nje umuntu odubekileyo kakhulu. Yazi umhlaba lo awusilungelanga. Usihlukumezile kakhulu. Silahlekelwe izithandwa zethu, saluza konke ingcebo yethu. Maluseshiswe lolo suku. Sibuye siye ekhaya. Yebo, Mina ngiyakholisa nxa sikhuluma ngokuza kukaJesu kimi ngibona umpikitsha engawubonayo sithatha uzibusi. right. Nxa kuthiwa kubuya akade ephumile thungamela amabutho Right. izakhamizi eziningi emakhaya zimazi zezothiwa onguyothungamela nguzibani babebona kade besilwa. Right. Umuntu wonke wayegijima kuthiwa bayafika ngesikhathi esinje. Right. Uza ephelekezelwa ngabantu esithi ngabalindi abamlindayo. Right. Kuthiwa ubuso bonke lapha kuza kumbona. Babefisa ukubona umuntu emhlabeni okuthiwa uyathungamela ibutho elinqobileyo. Lapha sikhuluma ngomthungameli womhlaba wonke. iBhayibheli lithi uSamuel 1:7 wonke umuntu uza kumbona. Ngibona nxa ethutsha abantu behlabelela abanye baqanisa izihlahleni nguye lowana manje lolo suku awukhathi isihlahla lapho yabukhona uyabe segcekeni umbona intokozo yabizana lapho inzima hlobathandekayo kulezinto ezine eziyenzakala kuthiwa khona Right. Philippi 2:10-11 laphana. Yes. Idolo lonke liza kumkhothamela. Right. Okwesibili uza kwesula izinyembezi ezihlupha iminyaka leminyaka bese khupha ihlazo elisiweleyo nsuku zonke. Umuntu ngolimi lwakhe ngolimi lakho uza kuvuma ukuthi le yindodana yomuntu. Ngifisa ukubala lwabukeli akube isikhathi sokudinga uJesu ngoba le inkosi ebuyayo ayifani lenkosi ekuthiwa kule America kule Zambia kule Zimbabwe le inkosi yomhlaba wonke siyambona kanye sehlukene indimi kodwa sizwisisa ukuthi lo nguJesu osithemba. Leso nganekwa Athi kuqinisekile sokwezithandekayo. Nxa ukwathenjiswa kwangagcwaliseki lesi sithembiso siyakugcwaliseka kakhulu ngendlela ilihla lekubonanga lendlela bayinjani bakithi ayikuzwanga lokho umlimi asihlelela abantu bakhe. Ke sikhangela indaba le mlobokazi sengifuna wena lapha mandlo. U21 uSambulo iverse ngu9 usiya ku11. Uyazi kulolunye ulimi olusetshenziswayo lapha nguJohane. Angithi kumbe wayephelelwa uJohane ngoba indlela uzaswela amazwi ukuthi akuchasise njani kumbe ngobuhle ayibubona. Ungasibalela u21 Sambulo verse 9-11.
Enye yezingilosi eziyisikhombisa eyayilemganu eyisikhombisa eyayigcwele izifo zokucina eziyisikhombisa. Right. Yeza yathi kimi, woza ngizakutshengisa umlobokazi, umkawundlu. Right. Yangithwala ngisemoyeni yangisa entabeni enkulu ende, yangitshengisa idolobho elingcwele, iJerusalem lisehla liphuma ezulwini kuNkulunkulu. Lakhanyisa ngenkazimulo kaNkulunkulu, ukucwebezela kwalo kwakufana lokwelitshe eliligugu njengejaspa, licwebezela njengelitshe elikhanyisayo. Lalilomduli omkhulu ophakemeyo lamasango ali-12 kanye lezingilosi ezili-12 emasangweni. Emasangweni kwakulotshwe amabizo ezizwana ezili-12 zako-Israyeli. Kwakulamasongo amathathu ngasempumalanga, lamathathu ngasenyakatho, lamathathu ngaseningizimu, kanye lamathathu ngasentshonalanga. Umduli wedolobho wawulezisekelo ezili-12 njalo phezu kwazo kwakulamabizo abapostoli bewundlu abali-12. Right. Ingilosi eyayikhuluma lami yayilomqwayi wegolide yokulinganisa idolobho, amasango alo lomduli walo. Idolobho laliwakhiwe, lalilingana inxa zonke, lilide okungangobubanzi balo. Yalilinganisa idolobho ngomqwayi yathola lingaba ngamakhilomitha azi2,200 2,200 ubude, njalo libanzi liphakeme okulingana lobude balo. Umuzwa omuhle lo angithi. Right. Ubona ngani kungani kusetshenziswa umlobokazi ukuchasisa isakhiwo? Nxa ungakhangela isakhiwo lesi, Yeah. sasinkalakatha sisihle, kuthiwa ama-mansion. Right. Yes. Ama-mansion. Ungakhangela ukwakhiwa kwaso ngendlela okubhalwe ngakho lapha. Siyatshela ukuthi kwakulamatshe aligugu. Right. Ayefakiwe khonapha. So usubona ukuthi indlu le yayinhle nxa sifaniswa lo mlobokazi. Right. Ngabe usuphelele usho ukuthi kwakunjengani. Anti kuJohane ngo14 verse 1 usiya ku3 utheni uJesu uthe inhliziyo zenu mazingakhathazeki. khona ngubali khole la Right. ngiyalungisa indawo. Ayisikho ukuthi uyakha umuzi ukhona okulungiswayo i-fitness yami lapho ukuthi sibe lelungelo lokuba khona sokusiza yikho kuchazwayo lapho. Nxa kukhulunywa ngomlobokazi mfundisi ukusichazele sikhuluma njengebhilidi nje, sikhuluma ngesakhiwo nje kuphela kumbe lapha okuhle kanti kuyini lapha? Kulo mlobi lo engimthandayo obhala uGreat Controversy page 675. Right. Uthena ulimi lomuntu luphelelwe. Yes. uJohane wayekhuluma ngolimi lomuntu. Uphelele ukuthi umuzi ngumuzi onjani. Yeah. Abe sekhangela yena kwazi ukuthi nxa uthiwa umlobokazi ngulwana umama ogqoke esimhlophe ochadayo. Muhle. So nxa egqokile umama esimhlophe lanxa linabe esimnyama ngena phakathi lapha lonke selimlunguza ngoba uyaguquka ngenxa yesambatha asigqokileyo. So umlobokazi ngumuntu omuhle, so idolobho leli liphatha njengomlobokazi ngoba lihle licwabizela njengomlobokazi. Wonke umuntu ufisa ukubona ukuthi kanti kunye uJohane sefisa ukuthi ngabe sengenile phakathi. Ubhalela thina ukuthi bazalwane engakubonayo ngokudinga ukuthi uloyise. So yibuhle balokhu umuntu basilungisele khona balalo abukele ukuthi abazakusindiswa baye emzini omuhle kasedolobho kuphela labantu abazabahlala phakathi bangomlobokazi ngoba bangumka Jesu ngokuthengwa ngegazi lakhe, balotsholiwe emhlabeni ngegazi lika Jesu. Babusisiwe ke abazakuthi sifiswa ngumlobokazi kaJesu ngokukholwa kuKristu. Bese singena kuleli dolobho elingumlobokazi elitsho ukuthi liphawuliwe, lahlelwa, lakhiwa okukhanga umuntu wonke ukuthi laphana kulobungcwele bucwebezela bezulu. Kulamandla kakhulu lokho kulethayo. Vele emtshadweni nxa sihamba sifuna ukubona ubani umlobokazi. Abachakazi kanti kukuhle ngabachakazi kodwa vela kuchada ngabachakazi okuningi. Kukuhle kunjalo. Sifuna umlobokazi loba enjani nxa egqokile. Nguye omuhle ngalolo suku, ucecisiwe. Ungasichazisela Makoti? Ngiyananzelela ukuthi lapha ngendlela afaka ngayo nxa usuke wakubona mina ngangizitshela ukuthi
isigqoko ngiyagqokiswa yini maforo antsho njalo ukuzigqokela ngizigqokela nje kodwa ngalelo suku ngathi sengigqokiswe ngakunanzelela ukuthi no bengidinga umuntu ekade ezangigqokisa ngitsho lokuhlala awuhlali njengensuku zonke kumele uhlale ngendlela echiyeneyo khonokho indlela abhala ngayo futhi kuyasitshengisa lobudlelwano obutsha esingena kibo lo Jesu ungakhangela umtchado uhle uqalise impilo entsha so lathi ubudlelwano bethu lo Jesu buba kwelinye izinga kakhulu mbona sibili lapha hayi wayeqinisile sibili ngoba isigqoko sakhona awuphindi futhi usigqoke kwenye indawo laba bayakutshela ukuthi sifuna ukuzobona wena lilanga lakho lawe unyathela uziza ukuthi namhla lilanga lami sibili sabe singofakazi yes anti idolobho lakhiwe nguNkulunkulu right walifaka ucebezeni right lo makoti uyagqokiswa lo mKristu uyagqokiswa isibilo sika Jesu yes awuzibazeli ngo1980 lapha uSambulo 9 verse 8 uthi ngoba ilembe elihle limbuya emhlophe kuyikulunga okuza ngobungcwele buka Jesu so balala abukela sifundeni ukuthi ekukholweni lesikristu asigqokisweni ingubo leyi emhlophe ezakufuzisela ubungcwele lobo esiya kubo obuza ngoJesu Kristu hathi ngomunye umuntu abantu bekhipha amahlamvu Genesis to Adam lo Eva ingadini setini bazibumbela awabo amahlamvu right bazenzile bazithungela awabo amahlamvu banjani bazigqokisa so indaba le ekhulunywa ngumfundisi ukuthi ukugqokiswa sigqokiswa ngumnyeni isimilo sakhe khona sokuzibazila lezi esilazo hayi siyabonga kakhulu zwanini izihloko zami ezithandekayo uJehova ubhizi ulungiselela umtchado lo omkhulu mina lawe asilungene kafuni kusijuma yikho esazisa kuMateyu 22 verse 1 to 14 noMateyu 25 verse 1 to 13 uyachasisa okuzakwenzakala uThathe kaWhite nxa ebhala kubhuku Great Controversy uthi ukuchasiswa kwaleli dolobho usivezela ubudlelwano kwewathintwa ngumandlola ubudlelwano obujulileyo obuzileyo obethu lo Kristu iBhayibheli liyakubeka kucace ukuthi umuzi lo ungcwele uba yisigodlo sikaNkulunkulu uza kuhlala kiso yikho phela uSambulo sithi bheka ithabanekeli likaJehova selisebantwini uza kuba nguNkulunkulu wabo labo babe ngabantu ba awuloyisi yini ukuthi ube yingxenye yalowo muzi hlobo zami singakhuluma sithi siphetha yena le ikota hayi asihlanganeleni kumuzi wona lo singajunywa silungiselele sihlanganela lo Jesu sike sikhangele lapha ukulandela iwundlo nxa ukhuluma ngokulandela kanti kaningi into elandelwayo kapho ngulandelwa nxa sithi silandela othile kuyini yena ayibe sinikeza khona isikhathi sonke nxa umuntu elandela kukhona oyabe ukuzuza kumbe kukhona abekutshele khona right ukuthi uza kuthola ngokumlandela okay njalo futhi umuntu omlandelayo nguye okwazi ukuthi kuyiwa ngaphi wena uhamba ngemva ukwazi kuyiwa ngaphi lokuyakwenziwa kawukwazi nxa kuthiwa ukulandela iwundlu kutsho ukuthi iwundlu leli kukhona elisisa khona sikhuluma ngeJerusalema elitsha lapha kutsho ukuthi abazakuya khona kubathungalela liwundlu kabazingeneli bazahamba ngendlela ehambe ngayo iwundlu ngoba yilo eliyalungisa indawo khona ngale so umuntu ongumlandeli ngoyenza intando yalo otasambeni siye lapha njalo ulandela okungcono kulawo uyabuyisiwula ukulandela okungaphansi kwakho kwesinye isikhathi uyathola sikhonza imvelo uthole kulento vele engaphansi kwakho kodwa uyayilandela njani angazi kumbe kuyacaca lokhwana uJesu ungcono kakhulu kulathi kuthintile ukuthi uyayazi indlela nguye osithungamelayo kulomunye okwalahla intebe yakhe seyidinga iseshaweni la ukulandelayo khona okulahlekayo okudinga khona yiko kumele kulandele wena ndiyabona umuntu wakho so entweni zonke sizenzayo ucabango lo simele uhlale enhlizweni zethu mandlo uzasibalela ngemva kwenkulumo yakho lapha uIsaya 25 verse 8 abantu abatsha bangakuzwisisa ngcono maforo nxa sithi
ukufollowa. Right. Yenza ukuthi uyathola ngicela ufollowe. Yeah. So sithola ukuthi lapha uJesu nguye kumele sihle sifunde khathesi ukumlandela singapha kwelanga ukwenzela ukuthi nxa sifuna ukumlandela sesezulwini. Kunjani? Impilo zethu siphila lapha kazilawulwe nguye. Kukho konke esikwenzayo uNkulunkulu asithungamele senze ngendlela ayenza ngayo. Ngiyananzelela ukuthi umuntu nxa elandela othize nxa kuyikugela layo ufuna ukugela njalo layo ufuna ukugqoka njalo. Lapha konke senza okwewundlu, sidle njengewundlu, sigqoke njengewundlu. Lemsebenzi sikhethe njengaye. Uyasisethela iphesi ukuthi izinto zenziwa njani. Kakhulu. Bese silandela yawulethile la kanti sekuyisizukulwane sokulandela ukuthi ukulandela kuphela following yakho. So silandela unja uJesu layo lo isukuthi senze njani bakithi silandele alawule izenzakalo zempilo yethu sitholele sifuna 25 uYesaya 25 verse 8 lo Sambulo 7:17 ungaqala ngayo nale Bongani usisi lapho besekhulumile uMandlo indaba yokulandela athe sifuthi kugcwele indaba ka follow to follow. Alright. Uthi uyayilandela lami kanjani ngiyakulandela but ubusukhanyela into ezilandelwayo. Kambe into zangikhona zilembangela abantu zilendonsela abantu empilweni yomuntu. Balandela uzokuthola ulandela ohlabela ingoma ezinye umuntu uzahlabela ingoma zayamenza etshone depressed. Iwundlu lapha nxa likhuluma nxa uJesu ekhulumisa emhlabeni nxa yawahlangana labafundi eqashlana labafundi uthi ngilandeleni ubalandela landeleni hlangana labo labana abatsho Peter ebathola belungisa amanetha uthi ngilandelani utshela ivinde nduna leyana Rich Yangdrula uyamtshela ukuthi ngilandele chiya hambe ethengisa lokho olakho ubusubuya usunje ungilandele uJesu esithi ebiza abantu ukuthi bemlandele wayebabizela ukuthi bemlandele ebanika impilo yokuphila kambe thina nxa siyadinga ngathi abantu abasilandelayo sithi bisibalidela ngapi basilandela thina sibalidela ngapi hey madoda kulezibusiso bani ekulandeleni uJesu nguye umalusi wethu angithi phela usechilo la uJohn uMbhaphathizi uyamveza futhi uthi nanti undlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe uJohane 1 verse 35 to 37 nxa simlandelayo sitholani izibusiso lapha Isaiah 25 verse 8 uza kuginya kokuphela ukufa uThixo wobukhosi uza kwesula inyembezi ebusweni babantu bonke uzasusa ihlazo labantu bakhe emhlabeni wonke uThixo usekhulumile. Khanyela uSambulo 21 verse 4 ngizabala uSambulo 7 verse 17 lapha uthi yena la ngoba iwundlu elingaphakathi kwesihlalo sobukhosi liza kuba ngumelusi wabo lizabaholela emithonjeni yamanzi okuphila uNkulunkulu uzazesula zonke izinyembezi emehlweni abo. 21:4 verse 4 uzazesula zonke inyembezi emehlweni abo akusayi kuba khona futhi ukufa loba ukulila loba ukukhala loba ubuhlungu ngoba umumo omdala wezinto usudlule. Sithenjiswane lapha mnali indaba yenyembezi abantu bayakhala kakhulu umuntu manga kuhle right isithembiso sikhulu lapha balalela ubukele kulezinto ezine lapho ukuthi uyakuginya ukufa right sikhathaza into esihluphile emhlabeni lapha ndawo yonke akula muntu ongathi kakumthintanga uyafelwa izihlobo ngabangane so uThixo uthembisa ukuthi lapha singalandela iwundlu isiphetho lapha esiyakhona lewundlu ukufa kuyasuswa kungabi khona okwesibili uyakwesula inyembezi zeminyaka right ulehenki hayi khona siyaziyo eyakhe iciche kungabi la kulila usala intokozo abesithina uzakhupha ngitsho lehlazo elisembosileyo ngobubi bomhlaba right asikhulule empilweni yonke esiyayiphila sesithokoza silaye mina ngibona intokozo enkulu esinikwa nguThixo lapha ukulandela uKristu kulempumela enhle ukwathi into abafundi kodwa ngilandela nini right bathola izifundo bathola ukuhlaliseka bafunda ukusala bekhonza uJesu ehambile nxa simlandela kaThixo Jesu Kristu kuza kwenza ukuthi
impilo yethu ichaphele ngale komhlaba olandelayo bese siyamlandela futhi iminyaka yonke sesilaye. Akula muntu ongehle ukulandela Jesu kade sila ozamlandela sezulwini. Akula vikoloni phela. Singene ngokumlandela kathesi umthetho wakhe siulandele, impilo yakhe silandele, sikhuleke njengaye, sile njengaye ukuze sesisindiswa siqhubeke sesiphila impilo naye esiphile silapha esithungamelayo. Kulamandla lokho mnali ulandela la uzilandela le akuqaliseli ngale. Futhi singathi kuhamba ndawonye kuyipackage. Right. Ngeke uthola okunye ungakutholi. Isikhathi eziningi sifuna izibusiso kodwa okuhamba lezibusiso zakhona okuyikulandela singafuni. So lapha nxa singafuni ukulandela izibusiso kasoze sizithole uhamba ndawonye. Yayizwa bongande. Ngiyayizwa. Yeah, let's follow. Was Matthew 11 verse 28 to 30. uJesu lo usethe simlandele. Unonxuso olunye lumangalisayo aluletha mahala. Uthi wona uyazi khathesi imicimbi yonke enzakalayo. Yeah. Nxa awuhambi ungela invitation. And ama invitation akhona a specific. Ahlakutshele lamakhala akhona ugqoka kanye ingubo emthimba lokuthi kubuye obani ayimshado yakhathesi lo ngabantwana kufunakala no children allowed antibela yena but lolu nxuso lolu luka Jesu lolu luza kumuntu wonke lungela mbadalo uthi woza 11:28 Wozani kimi lina lonke elikhatheleyo lelisindwayo ngiza kuliphumuza. Fika ku 30 Zithwaliseni ijogwe lami lifunde kimi ngoba ngimnene futhi ngithobekile enhlizweni njalo lizazuza ukuphumula kwemphefumulo yenu ngoba ijogwe lami lilula lomthwalo wami kawusindi. Khangela uJohane ngo6 verse 44 ngizabala uIsaya ngo55 verse 1 to 3. Wozani lonke lina abomileyo wozani emanzini. Lani lina elingela mali wozani lithenge lidle. Wozani thengani iwayini lochago ingekho mali lendleko. Lichithelani imali kokungasikho kudla lokusebenza kwenu kulokho okungasuthisiyo na. Lalelani yini lidle okuhle umoya wenu uzawathokoziswa izibiliboco. Lalelani lize yimi lingilalele ukuze umphefumulo wenu uphile. Ngizakwenza isivumelwano esingapheliyo lani uthando lwami oluqotho olwathenjiswa uDavida. 44 Verse 44 Yes. Ngakho ongeza kimi ngaphandle kokuthi ubaba ongithumileyo amsondeze. Right. Mina ke ngizamvusa ngosuku lokucina. Kulendaba ezimbalwa ezithindiwe la ngendaba yokuza. Ku11 usithembisani uJesu uthi nxa sisiza kuye kulani kanti uzathi jogwe lakhe. Ukuza kuJesu kuyabhadala yini? Mina ngifisa ukuthi balela babukeli sike siye lapha esinxuswe khona baba. Yeah. Right. Singayise onxusayo lapha nguJesu ngeyedodiswa nini? Wozani kimi lina elisindwa elikhathele. Uyakwazi Jesu ukuthi umhlaba uyadinisa. Right. Umhlaba uyasinda. Uthi buyani ngapha. Mina ngizalinika elami ijoke uthi ngiyalinika owami umsebenzi ukukholwa ngizalinika. Kulula kulokwenu isono siyalisinda. Ngisithwale mina esiphambanweni ngilinike impilo. So uJesu lapha unxusa njengoba okhulume wonke umuntu. Umntwana, ujaha, intombazana, ngumama ngobaba ngokhulu, ngonothileyo, umyanga, ngongazaziyo ezilonge ngumuntu uthi wozunjani. Lapha silonxuso oluhle athena akekho ozaza kuNkulunkulu angamninela khatshana. Ngakuyi ngokuthi uzalwa ngubani, umndeni wakini unjani, kodwa ungaza kuNkulunkulu ngoJesu uyakwamukela unjani. Mina ngifisa ukuthi sigqiba lesi sifundo salikoda asibuye lapha esinxuswe khona kulosindisa kakhulu akalahle muntu. Hayi sure akukho sona angasamukelanga. Sinanzelela ukuthi unxuso lolu lumahara lubuya futhi njengesipho sokubhadela. Sipho somusa. Umusa into eyabe ingakufanelanga. Kodwa uNkulunkulu ebese sithi linjalo buyanini. Mina ngicabanga ukuthi nxa unikwe unxuso hamba ngesibindi.
Imagine ukuthi nxa unganxuswa komunye umtshado ubusuphonga ukuthi asambe sonke. Lanxa ngifika angikhululeke ngoba ngiyakwazi ukuthi vele lapha kanjani nganxuswanga. Kodwa lapha kuKristu siyathola ukukhululeka ngaye osethula imithwalo. So lolu nxuso kuthola uzwakala kakhulu maforo ngensuku zonezi zokucina ukudlula ngalelena langa nxa esethempelini wayesithi woza. Khathesi akukho lapho esingakhona ngaphandle kokubana siye kuye. Siphephile kuphela nxa sisabela lolu nxuso la nxa sisiya kuye. Nansi sithembiso ukuthi othembisileyo enza lokho ngaphinda ungabalula Sambulo 22 verse 20 uthi loba kunjalo woza angithi phela siyanxuswa sihlobo ezithandekayo. Liyabona ukuthi esinxuselwa kikho sihlobo zami kusuku lwanamhlanje sinxuselwa kunaphakade ukuyaphila lo Jesu for eternity. Kungasela mkhuhlane zonke izangikhathazele zingasekho. Yebo ungakhanyela lapha uJesu ekupheleni kwakho konke nxa ekhuluma labantu laba already kulabantu akhuluma labo kuMateyu 11 kodwa bese sithi hosana kodwa bakhona khona phezulu. So ngifunge ukutheni uJesu lapha esikhona sibone ngathi thina sizile uJesu lokho esasibiza. Yes. Usisibiza lapha esikhona lokho esasibiza uJesu ukuthi wozani kimi lina lonke ngoba uyabona ukuthi banengi phela amaforo sebesibuyile kodwa abanye ababuya. So uthi angifuni ukuthi abantu bebuye sibili libuye kwedlula ukubuya lithi libuyile ngilibizela eternity. Thinxa ibhala kuJohn uthi lo isitha sizile ukubulala ukutshontsha kodwa mina ngizile lani bana ngiliphi impilo okuphuphuma wayo. Kulamandla lamuzwa lapho bongani indaba mbona ibuya lapha ekukholweni ekugcineni kwakho konke. Kanti okwenza abantu behluleke ukukholwa ukuthemba unxuso olunje uyazi abantu phela behluleka ubona umuntu ephunga uthemba kuyiboyfriend kumthembisile uJesu oqhotolwe ethembisile akunamuntu omthembayo themba indoda uJesu okwenza singakholwa kungabe kuyini okusikhathazayo lapha nxa sigoqela indaba okwenza singakholwa lokho. Okunye impikiswano esikuyo sayilibala ukuthi siphakathi kwempikiswano. Kumele sibekwazi ukuthi impi yaqaliswa nguSathane ezulwini yaphansi lapha emhlabeni uJesu wayilandela wayinqoba. Izaphela uJesu nxa esizokwesibili. So thina nxa sesikholwe kuJesu sokumele siphile simlandele ukuze limpi siyinqobe ngoba yena nguyosilwelayo. Ungafuna ukuzilela impilo elayo lombukele awuyinqobi ngoba uSathane umdala kulathi. Simnqoba thina ngoJesu ongumdali wakhe. So ngenye indlela okwenza abantu balibale ukuthemba uJesu bethemba izinto yikusuka balandele izinto kulo Jesu nguye owadala izinto. So asihambele kulolu nxuso ngesibindi sicatshe ngoJesu silandela yena uzasilwela asinike lokunqoba silandela onqobileyo ozanqoba njalo sinikele konke kuJesu. Lakho napho uSathane kunengi akunyenyeza ezindlebeni zethu. Unxuso lucacile. Uyahlethi njengawo maforo ngantshona uzikhathaze emtshadweni ubona ngathi uyaqualifya wena unje anyenyeze izinto ezizakwenza ube madolo nzima. Kodwa sinanzelela ukuthi la nxa sizoni ezinkulu silomsindisi omkhulu kakhulu oyenelisayo ukuthi asihlanze kukho konke ukungalungi kwethu. Khethekile ukuthi singabe sahamba njani empilweni lolu nxuso lathi samkelekile. Siyabonga Mandlo. Samukelekile siyanxuswa sihlobo ezithandekayo. Nxa sijulisa umcabango kuyini esingakuchiyela ababukeli labalaleli Mandlo? Okunye sikunanzelelayo laphana sikhangela umcabango ojulileyo uyafithizela indaba yokubana ingqondo zethu kazihlale izikhathi zonke zicabanga ngendaba zezulu sikhuluma ngezulu. Konke lokho kuyasiphathisa empilweni zethu ukubana sikhohlwe esingabona ngathi inhlupheko lezinto ezinzima esidlula phakathi kwazo. So ingqondo yethu kayinamathele kuNkulunkulu. Cabange ngezulu ubale ngezulu. Uyazi kugcwele into eziningi ivikorone la asifakeni izulu. You know atmosphere yasezulwini kube mnandi ube lokuthula usala. Mfundisi wami balayo labukeli siyabonga uThixo sinike ikota yokwazi ukuthi silobudlalo loThixo ekucineni siyangena iphakade
Kuthiwa nxa singehlule ukwamukela ivangeli kaKristu khathesi sidle elizwini lakhe, right, angeke sibe lelungelo lokungena ephakadeni. hayi, Iphakade liyakungenwa ngabantu ababalayo, babe sebeseba lomduli welizwi, ingqondo yabo ivikeleke. Kuthi sitangasiza bathi kulotshiwe njengoJesu. Abanjalo bayaba lelungelo ukuthi amasango avuleke ngoba bedle kuJesu, bethunganyelwa nguye, benqoba ngaye. powerful, siyabonga. Bongani, kukota yonke leyo, kuyini ofuna ukutshela ababukeli abalalelayo? ukota leyi okukhulu kakhulu ukuba lokudlelwana lomlimo. Kuza kuncedisa ukuthi lalobu landela umlimo, lalobu khuleka kumlimo, lalobu senzani konke okwenzayo akube yinto ezayakho ubudlelwane bakho lomlimo, kwenzela libe lobudlelwane la okuzayenza kube lobudlelwane obulula selisekhaya ezulwini. Njalo bese liqinisa ngobana asitestifyeni la uJesu ku Revelation 22 verse 20 uthi he who testifies, lokho ofakazayo uthi uyeza, uqinisekile isiqiniseko sokuza. Lathi asisukumeni sitestify, sifakazeni la sithi for sure uyeza ozayo masinyane. Kakhulu lalinanzelele izihlobo zami esikwenzayo lezithwandwa zethu. Nxa kuyi-birthday yakhe siyamunanzelela, nxa kulusuku oluqakathekileyo sichitha amathuba la Kakhulu. ukota leyi besiqinisa kakhulu ubudlelwano bethu loNkulunkulu. Asichitheni amathuba la, zibale okwezwi lakhe, sikhulumisane la. Umuntu omthandayo liyakhulumisana, elungiselela leyana esikhulumileyo mandlo ukuthi ekugcineni kwakho konke siye kuchitha iphakade la. Ozayo uyeza, akayikulibala sihlobo esithandekayo, sithenjisiwe ngothembekileyo. Asilungiseni izimilo zethu, vele zilungiswa nguye. Asinikeleni konke kuye. Uthi yena umthwalo wakhe, ijogwe lakhe lilula. Okhuluma uyakwazi lokho, ukuthi okwethu lokhu kunzima, kodwa lakhe lilula. So asiseli kuye. Asihlanganeni kuviki ezayo, sesiqalisa njalo isifundo esitsha. Asihambeni sethenga izipele zethu, sitatiche sonke, sibale lamabhayibhili ethu kuza senzela kahle. Mfundisi Dube, ngizacela usikhulekele siqhiba lona leli kota. Sibeni lo mthandazo. Baba wethu osezulwini, siyabonga amathuba amahle okuhlala enyaweni zikaJesu ngelizwi lakho. Liyisibani, liyikukhanya, liyathungamela, usifundisa ukulandela ukuze singahlali kuphela emhlabeni la, kodwa sidlule kulomhlaba nxa ususiza siyengena ephakadeni elingapheliyo. Siyabonga ukusinika ingwabi yokubana umuzi usulungisiwe. Ulindele bonke abalaleli babukele abazakholwa bebambelele kuThixo. Siyakhuleka ukuthi silapha labalaleli babukeli sonke yeza sibambelele, singathikazi, sikukholwe nxa uzamafu sonke siyengena ekhaya ngoJesu. Siyabonga, siyakhuleka. Amen. Amen.